Tala Fou se whapoponga Tala Fou le radio Samoa I tala mai Ausetalia. O lo tāpunia le te minei se o matawhanga e māsanyo nā ngā iei tangata I sini nei, o no se whalawe ua umai le soifua o se tangata I le whiawhina nafi. Tūranga ese foi tūranga o le whalawe pe ona ripoti ai Buchanan Point I tapatawhane o le matawhanga o Little Bay. Ka mai ena o le afa o lava o le suti tā ele o le tangata na awhia na mawhaio na mawane a toai ma se vaenga o lo na tino sa iturou a e talitonuina o se alii. Whai mai mōri mau o le tangata sa wha maru le whai tūrea a e oso whai ei se marie a e taila lata lava I le vaenga o lo iaini ma a e māsanyo na whango tai tangata. Wa tau fia le whaasara la wina wha la waitele o nisi o ata na pueina I le taime le wha la milawe o na o le onga mo le sila. E ui tau mawhainga fō mai ma le au soani na whaawaweane I lea tangata pe ta I rei mawhaino whaasauina luna soifua o na o le tū ngā tene o le tūlanga na iai. E rei mawhai fō na whaino tonu po oile tangata ua awhia ma o loo whaatino pia nei su enga. O le whina o le whainga malo le whetarale e wha au fia ia ni malo si anga wha o popo e mawhai au na wha lea o ngā ina e lātou visa ua pāsia I le lower house a o le whainga tā ona I o e ane e wha tūranga nisi o suinga I tūrā whono I aolono winga e le o ilonga lama o na kilia so na tūranga I le senate I le teminei. O le nei ngā o inga, a ngā o inga o se tau mawhainga la tamai le wha moe au mai ai tu ai ngā tūla whono, o le ama whai ona sira le wha leo ngā ino visa, ma le toi wha fo o tangata e le oni sitiseni Ausetalia I o lato wa tunu, e fua I a lato so le tūla whono a le o le umi o lato wha saranga le whalpuipui. Sa langolangoina le leipa le tūla whono le lower house, ai e ono mawhai lamo no lato sa ili le whai oni suinga pe ao o atu le senate. O le whaamataranga le Minister o Whemalanga Inga Ausetalia Alex Hawke, pe ona whailoa le SPS, ua tā uai o le whainga Maloa Morrison o le a le whiutanga I lava I lunga o le saunga le mua le community po tina matamaiti ia e mai se fo I lunga o ni whaalawe matu ia ma sāwanga. Wa whailoa le Minister Karen Andrews mai le Home Affairs o le matau pe whaatatau se marienga le vau New Zealand ma Ausetalia whaatatau I tangata suru whai o lo I Ausetalia e leo toi mamau se teimi o na wha mautu ina lea. O le marienga na mua I wha mawina le teimi o le pāremiana I mua Julia Gillard I le luafe se fulutolu sa whaatūranga I le aveinato tangata asylum seekers e toa se lauri masfulu I le tausanga e au mau I New Zealand. E le imana na o le whainga malo so whaatasi wa iei nei e wha wau pēr lea marienga o na o le popolenga e ono whaia tangata suru whai nei o malanga I New Zealand matau mawhai e tue malanga mai Ausetalia e wha maututu mawai. Pa mere minister I Ausetalia nei o lo ngā rua whaatasi pēr ma le minister mai New Zealand o lo tau whai tau mawhai uma e wha mautu e tau nuu se tau nuu unga le lei I se teimi e leo tue mamao le nei mata upu. Wa fola le Premier New South Wales e Dominic Perrottet wa wha mama nei nisi o ai ngai le stete a matatu le aso atai au. O le a wha muta le 2 square meter rule le sa iei tono no whanga peo whale ainga makalapu. O le a wha to amana o mia QR code check-in si whare kalapu ma festivals tau musika e o atu le a wha I o tangata awai I le afe. O le a whaatanga fo I pāsese a le a whaatanga fo I ona pepese masisiva I no fuanga uma se Ivanga na music festivals. O le a iei fo I masuinga I le tūnanga o le whainga anuenga mai le whale, o le a le toi wha marusia, o le a fua lava le whaatatau o le whale whainga anuenga. Wha mai le Premier wa mafua na mawhai o na whaia nei suinga ma wha maa ia inga, o no tau mawhai ngā tangata uma mai vaenga ese o le stete. I Victoria wa whaeloa fo I amata atua tai au o na wha mamani se wa ia inga o le COVID-19 ma wa whaeloa fo I o tangata malanga mai I New South Wales ma Victoria ai le I whairi tui pui o le a whanau fo e sea I le na o le fitu aso ai le o le se furu wha aso e pei o na masan iai. Ua iyo ina I le medical regulator Ausetalia le tui pui o le Moderna e wha o ngā mota maiti mai le taiono I le se furu tasitau sanga le mātutua. O le Therapeutic Goods Administration po le TGA o la tuta ua te tau na whao ngā le tui lea mo tamaiti tau sanga ia ma e lua tui e te tau na whaia ia taifava ia soe vaa ai. O le Moderna le tui pui lo na lua wa iyo ina e whao ngā mo tamaiti a onga ia onga mo le lalo o le isi tui pui na mua iyo ina o le Pfizer a o tali ai se isi iyo enga mai le atagi. E sidia ma le miliona tamaiti mai le 5 le sutas tau sanga o mai o na whaia tui pui mua o le COVID-19 tu sa le ma le fast food 8% o le a whai o tamaiti e te tau o na mawaina ia tui.
o ili pote le COVID le so o whaamawina sifuru whātangata o maririu ona o le whaamai New South Wales ia atoa i maleiva FEB se lau iwa sifuru lima o isi wa fia i le whaamai. O Victoria ua whaelo mai to iwa tangata maririu ma le valu afe lima se lau ma le tasi o tangata wa afia i le COVID. Queensland e tolu suriva le au maririu lima afe lima se lau ono sifuru lima isi tangata wa afia. I Tasmania e ono se lau varu sifuru cases fou ACT e to tasi tangata o mariu ma le lima se lau tolu sifuru fitu o cases fou. Ausetalia e saute to tolu o maririu ma le afe fase lau fase fulu wa afia i le whaamai. Tala na le video Samoa me Ausetalia i le nei au.